uko u Rwanda rwashoboye kwiyubaka. Mu ishuri ry'imyitozo rya Polisi y'u Rwanda rya Gishari kuri uyu wa gatatu hijijwe umunsi mukuru w'imyaka 25 Polisi y'u Rwanda ishinzwe mu gufata ibyemezo no kuzuza inshingano zanyu uko bikwiye. Muri ibi birori Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahaye ipeti abasaga 436 ipeti rya Assistant Inspector of Police barimo abagabo 327 n'abakobwa 109. Yewe Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko bahaye ipeti rya Assistant Inspector of Police muri Polisi y'u Rwanda. Umuyobozi wa Polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yatangaje ko uruhare rw'umuturage mu kwicungira umutekano rwabaye ihame, aho yavuze ko hari n'abashakashatsi batangiye kwandika kuri Polisi y'u Rwanda. Uruhare rw'umuturage mu kwicungira umutekano mu Rwanda ni ihame ridasubirwaho. Iyo mpanuro mwaduhaye yatanze umusaruro kugeza naho hari abashakashatsi bafashe icyemezo cyo kwandika igitabo bise The Police and the Community in Rwanda, Polisi n'abaturage mu Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabwiye abapolisi bahawe amapeti ko amahugurwa bahawe atari ayo kubaha amasomo gusa, ahubwo yari ayo kubakamo indangagaciro. Ba polisi bashya barangije amahugurwa, tubashimiye ko bamugeze kuri ntambwe. Ibyo mwize byanyuze mu mahugurwa, ubwo muzabigaragariza mu bikorwa. Amahugurwa murangije ntabwo yabateguraga mu buryo bw'umwuga gusa, ahubwo yabubatsemo indangagaciro zifasha gusobanukirwa neza icyo gukorera igihugu n'abaturage bivuze. Polisi y'u Rwanda imaze imyaka 25 ikora imirimo yayo neza, aho mu mwaka wa 2017 hajeho urwego rw'igihugu rwunganira Polisi y'u Rwanda mu kugenza ibyaha RIB. Jean de Dieu Dusenga, Radio Guka, Igishari mu ishuri rya Polisi.